कुकी से मोगी ngasi ngarang tagi wanate adegi hojiki khoigi mayamna statesman da panariba post si sunate ngalingai da moije kuki national assembly na khoigi manipur india ra tinding da mlerami dana ko mi ani ka badu moiju dum sigi post se hawe aidi manipur ji da moi tongan kuki len ge ma thambagi post se ko ada khunmi organization na mtamdugi moi taru ka bajina mu brahmarom da lening bagi pot leba aduna adumaina khara conflict adum lei adubu sum in course of time 1946 da mizo union party gaina adum tholak paching dusu hari bajing je adum pamagi pot adum lei ko moidi lusai hills ki surrounding da leba miam je punjin bagi pot pamena aduga aduda mu united mizo freedom party is na mu brahmadi yaw mo isfaina khara yeda baje adum lakre mai kero da moigi masagi onasu stateless people or pagi poto khara adum laibra ne khale ado housing mayam na khoina thamna rei jidi masagi 1987 gi august ki tang kunma da maroi na khogi parliament da krishna kumar birla na rajasthan gi se man hangak paneba matam sida home minister je chitambaram no wei ko ada saina jo singi smaina manipur dagi moigi homeland ama tan bo khotpate union territory gi potsi leibrai na hang paneba oda adum chitambaram bhajan khumi lei budu masi woibi aroi maramdi moi tongan ta banina mai contiguous oina leibana tamnina si problem lei aduga madu gidamakta khoina su yamna remote areas in the labor sing development tawna ba kan honari gainagi haibagi wafam dusu panagre ko aduda 1987 ki august ki kunmanga da parliament da puthoi si mamang sida akhoi february ki 20 da ne ba mizoram phangi se ko 1986 da ko to 1987 ki february kunda mizoram kan se mizor semena sida jo mizoram mai jo ni da ko jogi state ama le thokre ba ko jo khra machit le mo bai tar ne moina mu manipur rom da sai gi mizoram du moi nuai na da ba khar lem do malik no da moi di jomi goi ni habne ba asomna mizo ne ba asomna mi ching ni somna chingmi habne jomi di chingmi adi mizo no mi ching habne mi no mang thale na adugi potu khra leinaraga leinagi bedagi sigi posi sum tak tharak paduna leptana adum la en haiba tare duda saigi hangbiri basida pondicherry gi model se sai contiguous area natradi fazana ta daga di pondicherry jesu hanagi friends india koi friends ne loksal lerambagi tamil nadu gi saruk simoina magi district si mari ne ba si mari je punjal puje pura le smoina te join lam le ne ar join na lam le bedu da koi gi lam lai budu punjal laga union territory seman bagi mong se mogi se mai pak pa hai tare ne aduna masida yamna unconnected districts me yam sing se punjal laga pondicherry ba hanadi puducherry har mani mai maming se ko ado karikal ne adegi mahe ne yanan ne amoina 10 october 2006 tadi koi chandanaga yaudana moi se hojiki pondicherry kano si oibase masigi model sineba moin hairse ado masi ngasai habibagumna silent hawkibna hairse akoigi karigumamto tawna lite kanu pidana union territory gi si with legislature ko cp dana koi wari saba khotpa hanadi 6 schedule pamami au third me gi manung dagi dekhoi sina tadi pamdre gaina haibagi pot si soidana pi nabagi pot haibagi modu neba thammise ko aduna ngasai akhoi ngasi nei nabasida union territory zu demand tawi ko adagi union territory dagi state dagi country is magi mathang ni moi ju union territory phanga heng state talakpa yari manipur ju union territory laga state line ni ko adagi state dagi ning tamba lepa oi di country mo oi doini ada moi demand de miraz yaw bodi lo yawreba yawe di kaino da union territory zu tale aduga state kisidi main tadri ko aduga country gi budi phongna dum pidana lere aidi chin state ki chin ne mizoram gi jo ne somgi cookies ne chin state jo moi gi jelengam gaiba jogam gaiba
ning tambale pa ma tan bai mong du ju miraj lei de na ko aduna khoi je union territory state country je dum khana ya poni to bu bu loina mak se mathang mathang union territory state state country lak pa dum yai ko adi moi mang je se khoi gi khasiya jaintia gi khasi jainti moina meghalaya na phangiba ai nagaland gi nagaland phangba adigi di jo singi mijo phangba ko sumaina magi arunachal phangba da akhoi gi di manipur bu da hana sum leijaramni india na pokpi bana te te lam dona ko adumaina moju kuki le na ma pambagi mang sidi adum mang pani aduni sida puthorei je ko adubu handeki wari sabajda di yam seng na masi pambagi posi yam phasan thamnare ko adu masi kyam masida india gi leita yeng tare adubu khoi oja gu ariso sami ji obiri ko horen pa ha bu yaroi aduga india na su ko maram de khoi gi merger agreement ki kari gi mathang yam leigre central government na reject to hai bagi mai wafam se masi national media da news si da jo moi leak wer either sa si kari marum gi na khan bi kari why rejection ji blatantly ko ki political demand ko piro hai bagi mong do ebra kamai yeng sa masi smai to bune akoi gi cookie singi matang da di india na ya importance pi ko moi du pi di moi na haring hek tawugi film dawdi lei ada lurei se lamamagi within the state ama natraga khoi separate administration to bugai je yam chawa asam bo diam thuga papi de bibi yaida ada my state viability question ju leidana adi manipur gi magi historical importance political rights status su leidana ko even khoi boundaries ji mira atai gi boundary do india na yat pi banate keno international boundary status ne ba aduna magi political status si yamna India ga Manipur ga kaim khena ponte na aduna bu merger agreement lai ni even Kashmir bo lai ponte na tra aduna adugumba mayam du yenga Manipur gi miyam ju khara ki ba hai tare ki ba in the sense that miyam jina magi idea of Manipur yam thajana thamba yam phajana lapai posu India ju khara uram ni khali ram di khitang threaten to da assembly mai chai ne ba it is happening two countries in the world, one is German, another is in Manipur ko ado madugumbagi potu leibanina khoigi miyam jingsida magi sense of belonging is wang ba adagi di kuki jo singsigi maroi ba pot ani khangna moje they didn't have sense of living together ko and they didn't have sense of belongingness maram di moje maximum adi lakpani ko ngarang je khoigi miraj keno si yenge ba khoigi cinema moigi restore to do aribu do khoigi bojendo gi luhong bi do na yenge ada Sochampur da doctor je posting tai ada ma Sochampur da set padu lambi nakan du utle ba okay kanam leisa tim that was 1957 1957 oi duina khoi pakhang phare khoi lesabi ga punna cinema gi bino matam ne ba ada 57 da 1953 da 57 logan 53 da khang de do cinema sai aduda adik moigi ok pokhol pa to buse kabui ne to ba isei ga sa da na ko kabui mai te hale mo am leitre ko si Sochampur da adu ye ka dai ngarang yam thin nung ne po ni seng na ui da cinema ni na ko hana gi matam jo kap ni na ko documentary oi tare documentary aduda adugi du yeng jaga 50 years muksida live magi kenusi akhoi unnatural growth myam se whether it means village formulation do agera increasing population do agera india ju khar khangam ne khale maram di illegal immigrants je si detention to ba adegi di dictate to ba adegi deportation to ba je gurusi national policy ni kaino india gi sumdre ne ade environment ngak pa ji policy ni ma reserve forest ka patau to ya pote de ko tawri bi am ji loi na si against the national policy ne ba ada india su tumine sum lai je ai khan bada ai sida sum lo sin jar ke ko ai tumine am tang hajani je sa khoi ne sida ju am haina gre ko kara dal project oi gera ade asian my transition road si oi gera chin state cookies ji maru oi de oi bu da khara dum mana egis policy the project ani ji de tok jari je paisa ju ya me de ko $250 million amana $400 million ni na si yeng ga khara mari phabra adu ju khara ningai di oi duga
India की हुजिक तो वो rejection तो दिया ही तौरकने तुम खाली को ओके अदवाई थम्स और तो यामना इंटरेस्टिंग ओइबा पॉइंट को दाफरेस तो पुखलक पकाना नॉट जस्ट अखुई की मणिपुर की इश्यूज गक नतबा अखुई की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स द इंडिया की हुजिक लेरिबा मागी स्पेस सिदा ममाय हांगदोक प मानबा पोन कक लाकपजे अगोन याम स्पेसिफिक क्वेश्चन को लाइजे हुजिक हुजिक सी वी आर इन द मिडल ऑफ ए ह्यूज कंट्रोवर्सी इंडिया की ओइना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दा कनाडा का यूएसए की मतंग दा याम चाउन मरी फलक्तबसे इंडिया का डिप्लोमेटिक रिलेशन दा इवन हुजिक वीजा प्रोसेस दा फाव याम चाउन प्रॉब्लम ले रे कनाडा से इंडियन पॉपुलेशन याम मसिंग लेबा इवन डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फाव ओइग्रबने सो कनाडा का मरी याम साथीना फलक्त्रे एंड यूएस का फाव दा डिप्लोमेटिक रिलेशन जंद याम थिनी स्ट्रेन ओइरे लाइव वाफम दी चाइना का खाई यानदबजु इंडिया ओइबनी यूएस की इमीडिएट थ्रेट ची चाइना नि मतम सिदा चाइना का इंडिया का अनी जे अखोई इन हैंड पुंजलप यादबगी ओइथोपमा लाखपगी क्वेश्चन नि मतांग जिदा सर मणिपुर की कॉन्फ्लिक्ट सिखतंग इंडिया की खुद अखोई की अमेरिका की खुद से यूएस की खुद से यावब्रा हाइबजी हंगनरम वहांगनी अदो खंद खिलिस्तान मूवमेंट जे हौगिब चाही अमानी सिदा मपांगन खंगन गंखलकपगी पोट अमखक सा लाइदना सिजे इंडिया की नेशनल पावर याम वाखलप मतम अमदा कमाइना खिलिस्तान मूवमेंट इंडिया की सेपरेटिस्ट मूवमेंट याम थिन वांग इनो एंड अतोप अमना अखोई की कश्मीर की मूवमेंट जसा सिगी वेस्टर्न मीडिया दा मागी स्पेस है अदुगो वेस्टर्न मोइने डोमिनेट तोब इंस्टीट्यूशन मखैदा मागी स्पेस याम चाउना फंगलकपा गी पोट अमखक लाई सा स्वाइजिदा चाइ इंडिया दा यूएसए ना अखोगी चेक एंड माना बैलेंस की पोट अमखक सानरिब्रा हाइबे वांगजिनि कमाय येंगे सा सी मतंग द इंडिया की केनो से इंडिया से यमलाई लो यादे लो यादे इन द सेंस दैट अखोगी बीजेपी लेरिबा हुजिकी गवर्नमेंट सिने खितंग हानगी कांग्रेस ने पुथरंबा मागी नन अलायंस से कोल्ड वार से लेटरसु मागी नन अलायंस की रोल जम चावेबा केनोदा अहनबदा बाइपोलर तोरंबदा यूनिपोलर लाखमतुंगदा इंडिया ने होनर इज मल्टीपोलर लाखन होनबनेबा पाए है वो अनि माय मखाद लम याम लेग्रेबा केनोदा यूएन दा वाज जनरल बॉडी मीटिंग तोरगदी नन लाइन कंट्रीज मोर देन 100 मथक लेनेबा aduna atei lam jingjina nalain gi leaders gi lu torom ji because of that voting du neba aduda ngasai video lebini na say any magi permanent members manga dung da amane ta video toroga tokpu yabai poni adu neba je multipolar hairize adu video ju yaroi adu multipolar gadamni Asia Africa dagi magi permanent members masing hen gadamni guys si yam chauna tawba campaign amane ba India su ko अदुदा ngasa haibugumna akhoi su dum paneba ani sublanjau da neutrality maintain to buna super power oi bagai ji jogoi dum paneba maram de keno da hoji laiba trend sida India ki sumagi pai haibo ani sometimes keno the international politics that the magi actors in zigi relationship se mirage it's not permanent at all my whatever the situation demanded they have to do that, you know. And changing notion that kind of it's based on completely demanded by the situation. Okay, exactly. The housing like films the America se, USA जो हाइडोक तब होने हम सोल बने असेंग बगिना है जे हाइडोक तब वानी सोल बनी अदेगी दी चाइना जी emerging नहीं याम थी emerging नहीं अदुना USA ना माना अखोई मणिपुर कॉन्टेक्स्ट या मरु एरिजिना क्रिश्चियन स्टेट की नतेबा इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ क्रिश्चियन स्टेट अदु दा नतेबा अखोई की चाइना ना आसियान जिदा लौरी बिस लायन शेयर जे सि कनामता लोंगम देब इंडिया ज लोंगम देब अदे इंडिया ने मदु बैलेंसिंग तो नो साक सेमिनेबा चाइना ना सिंग बिज क्याम सिंगे दा साक सिम डिफंग तो लेबा मरम दि साक की ख्वाइदगी मेजर एक्टर अनि पाकिस्तान का इंडिया का जे नुंगाइ न हंदेबा अदु साक तो याव मयाम जिजु अखोई लेइतबगुम नेबा अदुना sida America ju permanent dialogue partner were India ju permanent dialogue partner were aduga Southeast Asia gi ju leba ASEAN members mayam je masi Indiana mayam de tongana mayam na ubidabra khangde ko aini yengsebam leidi ek is policy je India interest ke sulative development ke ge je India ne yeng je diplomatic cooperation is ne strategic cooperation never because of that ASEAN country loina bauzi Dr. Naibi ke do ke do Philippines de missile mayama nangi powerful oi Vietnam ju adagi de se Japan kan nactionary je adagi Taiwan bera legrab ji mi hoji India khutting jela le rei je si bera ne ba adagi de Southeast Asian ki ASEAN ki members loina ba hoji China ka thei nang le ba si anu bula lon ko je
aduna madi development adu da na tabada leiriba potsida khoigi diplomatic cooperation je yam sathina naksal lakpagi pot leirize india gi strategy tongan bamne ba sina maramoidana china ji balancing to badana te say in course of time china namak pusi ai ne ba aduna simi am jing ji leibani na chumbagi di soling ni ko kala di khara thoina thoi usita basi jo darka re dina adagi ai di yam ka ne india dagi yam to international relations jo khoi jam hena interest level karo ne ba area na tra jo dum update toroga dum level phone ne ba ada khalistan gi pot ke ju sai gi charge to idana moina jo se khalistan gi leader hat min na da to edo to haina to bagi di india gi keno si ju khoi gi ji ro se si ju yam kalle ba adagi india gi akhoi say World Church Council gaina yam powerful is maina India ju World Hindu Council ga je si ju yam bera ka khalakpa America Europe to di sati de bajana khut thingjalaga walk to hore ba asi me am ji yengor kan da India gi su khara hojiki mari du dum leibe adubu miraj aina phane am kalasu India gi dai am nungai tab ji notice ne notice ta lalobul amni adu notice di ma internal contradictions ji voluminous ohen ge na khoi masen par hanan ba khoi masen pakat khanan ba throughout the centuries ko masi di ayam to ning de ba kaino da akhoi huju leiba irang ji su counter insurgency ki part ama dong to bo su akhoi na ina middle space ka jari do kaido bugi adom da lalobu du ji normal loi gi ba natra na ado akhoi miyam ayun lei din se miyam is very important go miyam jine yad di lalobu ju yaro lengak su le ro lengak ku su le ro kanam le ro india ju tin ba tin da se if people decided we want to depart from India it's very difficult to the side of India we do never but this very much important miyam je masi India na si odu lu na sutong dog de sir matang si ai wahang ngam pusan janing ma je handak United States ke travel advisory na thokpa moigi notice ta sa palli je travel advisory da palli bani US ke masi da palli je khoi Manipur ji khoi ki Manipur chatlu no haibani ai Manipur US citizen makai je Manipur chatkanu haibani hairibaji and again Manipur ga chapman ava level da thamiji Indo Pak border je siga chapman na Manipur ga thamgrabani sa masi USA na Manipur gi leiba conflict si yam tarai na lowe de khoi thajabadi ngamde adu gi do sa kamai yeng adu mira smai tong asu kuina khoi underground ge arm conflict level da America na travel kano si thingjin maji tawdi dana handak tawri si swai sida ina yam sang article me himne ba kamai ni ibno da lan je khara song tawduri is American pa badung tawe okay adu American set kano adu tabu di mana matam pi ko akhoi Manipur gi 6 months pi bane improvement le ga di salan doi ne ba adu improvement le tradi mo to han doi ne ba adu na si gi si aina khanjaba da America na yam na maru na nawai lalobugi irang leiting de ke su tawdraga kanna leiring de hojik te mara torpuje masida northeast ki matang adegi de hojik leba Myanmar gi karigi matang jin khitang di conflict se khara sum pakthor ka dong man bagi pot khara leibje masina America na magi citizen jing sida chaluro no na haiba oramdre khale maram di na da American magi thingjin bagi pose it is very much equated with the Pakistan ki border da tawbos maina yamna sati bare died kelo sing se mafam sing se zone sing se siga samana na America na treat tawraga tourism la han bagi pot leibse masi makse mana hojiki pot ubagi ne ba sir one question sida USA na yam ngan offer to khibese sa irang si ek Manipur da thokpa ga yam nganna United States ki ambassador to India jina mana press briefing period kan mana haibaji hojik le riba Manipur conflict si resolve to no bon abakan the US in ngam role ma loge and haibane masida US ki role ma logje ki haibagi offer to jabaje si India na pakhum sumpi bi gidre basa and nowhere US is the government of India na mai mating loga hojik Manipur ki conflict si even US ki statement ma India government India pakhum pi react to hidana react to internal affairs ta mapani khuting ma adu di town ma ju phate da India na phana sol ju to ida so why US na kai no Manipur ki conflict de yawning is resolve to the yawning is adu kai mo ki nate ba kai mo ki nate de akhoina yam he na khange dana PDFC ki 20% ki
की खुलाई जे अमेरिकन पीरे 20% ना नाटो न पीरे को अखोई के स्नाइपर का काफी जर्मन की निदना that is NATO की नहीं आई सिटी हम क्लियर हुआ आई हम फजन खंगा जाने आई दी practical experience मैं चल लगा ये गम नहीं अदुना आई ने खंजे बदा मुझे अदमाय मतेंग पीरे दो कई मोकी नते in short साइके हान लगी अंसान सोचे की टीम दो NUS यार जो मुझे निदना मुझे में आमजिंग जिना डेमोक्रेसी जो प्रोग्राम बा होने बगी पोतु दा अमेरिका ना मतेंग पांगदोइनी अदगी यूरोप की लमते जिन मतेंग पांगदोइने बा करो दा सिगी जी सोलोंग एज तो बुकान दा दी चाइनीज फैक्टर नी लोइनो चाइनीज फैक्टर नी सी तो कान दा दी चाइना जी म्यांमार जी चाइना की बफर स्टेट ओइना लेबदु लेतना बाइनो होनरी ने बा अदा म्यांमार मसामक्सु चाइना ना एज ए बफर स्टेट ओइना थम जम पाम देबा बफर स्टेट नते हाइबो नि निंग द बर्मा ने हाइबो नि अदुगा चाइना गा म्यांमार रिलेशनशिप दी it seems to be very much buffer state ka samane ba adumai lebedu moju kokninge ba kokninge di china dagi lapthokninge ba aduna america gi potsi leibani na se pdf na kaina loina bak se pdf ti yaw se organization tara ga nipan muk se khulai pai ba mari manga khata ne ba atai di moju khulai pai da ba ne ba sai pro democracy pro democracy aduna america na si naksal laga tina gi bada asi hoje democracy am langngai woiram ne de China na जो इकोई कोई ना थाईलैंड की चेंगमाई दा फॉरेन सेक्रेटरी में हम खाना कांदा डायरेक्ट अमेरिका कना दा हाई रेबा नोए म्यांमार दा बॉम्ब लंग तौनो को कनो अदुगा फेडरल डेमोक्रेसी जी प्रोग्राम होना जी खोसी हाई रेबा अदुगी पोतु दे नेबा इंडिया ना मुक सोमदा नंगी इंडियन केनो से सेंटर फॉर W वर्ल्ड अफेयर्स की मोय हंदकी नवे बद कौरिसे अदुगी मरक सिदा मु मयाई वाइसिदा ब्रह्मानो इनवाइट तोरेबा माई लालो में हमजिंग दा वारी सार से ओ हाना वारी सार से सोया दा दब से ओके सी अदी जी लाख बजे की ब्रह्मानो से वारी सार से होना सी वारी सार से होकते सारक कांदा उसी की फेडरल डेमोक्रेसी जी चाइना जु पले इंडिया जु पले ओरक पुजु आई मरम दी म्यांमार जी तरे ना रीजन तरे स्टेट तरे ने तरे से ऑटोनोमस पीबगी पोसी लोई याने पीडीएफ सुयाबा अदो कई ऑटोनोमस पी भाई से अदो नेबो चिन स्टेट एडवांटेज लोरी से चिन स्टेट सिन कई गंबा ऑटोनोमस फंगदी अदो मोइ दिउसे कनामो आर्मी जो बमिस सिवाय तो ऑपरेट तोंगद्रेना अरा कानजु मोइजो अदो दि मोइ निंग तमादी सोमदे लमदुगो लोक्सलादी लममो ओइबे जम चौथुनिया ओइबा जेलेंगम जे अदो अमेरिका ने जेलेंगम जे पाइरगा चाइनीज फैक्टर जे थिंगियाबा अदो इंडिया ने जो मरी एकदम सामनबे आयबा अदो कई फरक तारगा जेलेंगम दो इशू बि part of India or Puzuya never. Adu India take Togo Loction never Ankazuto never. Zaling the Tata India Puzuya. I was like Manipur Puzuya. Manipur Mamang the Quickie Monosi Paris, Manipur the 60%. Adagi Nagaland 45%. Adi Mizoram the 100%. Adagi Chin State 100%. Bangladesh is low the list of Hiltrix, Potigumba. Sipulaga never jogam haze. अदा सिदा कोई क्वेश्चन अमा यामना आयरनिकल को ओइबो क्वेश्चन है सटायर ने अखोगी कबो बेली जे इंडिया ना नौना लौसन नबो होनरी ब्राइबे क्वेश्चन अमा फागी ओइना हंगनबे यावे सा कमा येंबे सिदे सानो जु मोइजो सि लौगे हारो दिमी असोंगे करो दो अंडमान निकोबार दु अंडमान निकोबार दु करो लौगे हागिनी अदि होदो यारोइदा ओके अदि पोतु दे अदि अखोइना का पामिजिदि इंडिया रजु तोबी गेदी इंडिया ना मतेंग हम पांगे तोगेदी को बेली अखोइ सिगुम तर मुसा होना अदि थो लोक्सल लगा को मोइ म्याम कुकी लेनु सेम लगा बा अतो बल्ल मोइ लेहन मुजु आइबा अदा अखोइ जो दुम लेसलु या ददु दिया ओ अरेंजमेंट हम तो अदु को मगे तो खरे नुंगाइना सिंबी आइना केदो बगी चाइना ना इंडिया दा हम सावरजे 10,000 Tibetan में हम दो सीधा केरला दा खरथम महाराष्ट्र दा खरथम अदगी यूपी दा खरथम तोरगा एकोमोडेट तो लगा चाइना दा आइते टेक लान होन मदुने बे होजि चाइना हम सावरजे मोइ अदु लिसिंग 10,000 दु एकोमोडेट तोरगा अखोइ को मोइ एकोमोडेट तो बिया के व्हाई नॉट काय दनो थंबी या के नो याम नुंगाइ सर याम ना कोइ की आइतारे याम नुंगाइ गे सगी